mlada partizanka, ale prala. Mlada, pa... Omladinac! Dođi malo ovamo. Molim? Šta moliš, dođi ovamo. Reci ribica i samo možda ja na ovoj slici. Pa, jeste. Jesam. A zašto ste odjeveni u nacističku uniformu? Šta? Odjeveni ste kao nacist. Znaš, to mora da je neki Kvisling napravio i izdajica neka. Oprostite, ja bih vam pomogao, ali... Ma čekaj, sve njih treba uhvatiti na Goli otok. Ja nacist, jesi? Ja nacist. Mora Mićo, gdje se nalazi radio? Ma koji radio je tamo? Ajde, čekaj. Neprijatelji u Dragošju, moramo ga uhvatiti, streljati, top. Hoćeš ti. Noti.